Здається, повний порядок. Ой, привітання, дівчинки і хлопчики. А ми з Надійкою сьогодні прибиралися у покойчику. Ой, правда, чудово трималася. Ой, щиро кажучи, я криху стомився. Але мені так подобається порядок. Ой, ой, оечки, що це було? Не что, а кто? Это я. Салют, сябры. Топа, ти навіщо приніс у покой брудний м'яч? Чому не покинув його у коридори? Я хотел, але не змог нахилиться, каб мяч у руки взять. Це чому? Не ведаю, не змог и все. Ой, я отчинил двери и хотел закатить мяч у коридор. Але крыху не различил. И он у покой улетел. І покинув брудний слід. Ой, шкода. Ми з Надійкою довго у покойчику порядок наводили. А ти, я бачу, навіть вуличний обуток не зняв. Ну, Буслик, я ж тебе все растлумачу. Я не мог нахилиться. Да и у меня чомусти лапы не ворушатся. О, як не ворушаться? О, зусім. Я быццам до подлоги приклеился. Ой, а жах який. Буслик, сходи, коли ласка, на кухню и принеси воды. Каб витерти подлогу? Да что ты со своей подлогой причепился? Я пить хочу. Так сходи сам. Но не могу. Кажу тебе, мои лапы быццам приклеились. О, так давай попробуем тебе отклеить. Ну давай. Ой, ой, Ай, Буслик, хопить, коли ласка. ой. Ну бачиш же, ничего не отрывливается. Ой, Буслик, пить так хочется. Ой, ну добре, а почекай, я воду принесу. Вось гэта я разумею. Ты, Буслик, сапраўдны сябар. Ой-ой-ой-ой. Даверлівы маленькі Буслик. Як яго лёгка перахітрыць. Ой. Ой, вось табе вода, Топа. Ой, дзякуй. Толькі падсунь мне кубачак бліжэй, калі ласка, бо я ж прыклеяны. Ой, ось. Ой, Топа, а може тебе зачарували? Ой, не ведаю, магчыма. Ай, ёлочки. Вось табе і аёячкі. Ой, ой-ой-ой, зараз у мяне не толькі лапы не варушацца, але і вочы закрываюцца. Ой, бедный Топочка. Ой. Буслик, нясі хутчэй падушку, а то я зараз головой на стол як грымнуся. Не треба. Ой, тримайся, Топа, я хутенько. Ой-ой-ой. Як цудоўна я придумал, а? Буслик вакол мяне скача, усе жаданні выконвае. Ой. Ой, вось подушка, Топа. Ой, як твоя голова. Ой, я ледь яе трымаю. Ай. Ой. Дякуй, Буслик. Ты выратаваў мою голову. Як ти тепер себе адчуваєш, Топочка? Дрэнна. Ой. Буслик, дрэнна. Поворушиться не могу. О, гэта дакладна нейкае чараўніцтва. Ой, ой, Юечки, ой, Топа, треба тебе терміново ратовать.
Вовчик, ды не трэба. Чараўніцтва само пройдзе. А калі не пройдзе? Ой, лепш я паклічу Надзейку. Ой, Надзеечка, ходи до нас. Ой, дапамажы. Добрый вечер, гуделки-гляделки, мои любые. Что здарылася? Ой, прывітанне, Надзейка, чародейка. Ай, паспрабую Надзейку перахітрыць. Ой, Надзеечка, нас топу зачаравалі. О, як гэта зачаравалі? Як мёртвую царэўну ці спячую прыгажуню. Нічога не разумею. Буслічак, расказвай усё па парадку. Топа вярнуўся з вуліцы і спачатку не змог нахіліцца, каб мяч падняць. Так. А потым у яго лапы быццам прыклеіліся. Ой, ён нават на кухню за вадой не змог дайсці. Ай, ёечкі. А потым у нашага мішкі вочы сталі заплюшчвацца, і галава на плячах не трымалася. Я ледзь паспеў яму падушку прынесці, каб ён на стол не грымнуўся. Ой, ну і справы. Буслічак, і што ж мы будзем рабіць? Як што? Расчароўваць топу, а то і раптам ён будзе спаць 100 гадоў. Ой, як у казцы. А ты упэўнены, што нашага топу зачаравалі? Упэўнены? Добра. Калі ты так просіш, я расчарую топу. Ура! Давай. Толькі калі наш мішка проста спіць, а я скажу над ім чароўныя словы, тады ён наадварот засне на 100 гадоў. Ой, ды топа дакладна зачараваны. У яго лапы былі як прыклееныя. Я з усёй моцы цягнуў, а ён з месца не крануўся. І зараз, ой, так моцна спіць, што нас не чуе. Добра, Буслічак, давай расчароўваць твайго сябра. Ой, хутчэй, Надзейка, ой, я так за топу хвалююся. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Пачынаюць чараваць, цуды адбываюцца. Всё, топа прачынаецца. Ого, сябар, ты прачнуўся? Але Надзейка, здаецца, не скончыла чараваць. Прывітанне, топачка. Як ты сябе адчуваеш? Салют, Надзейка. Дзякуй, усё ў парадку. А Буслічак хвалюецца, што цябе зачаравалі. Здаецца, я проста у футбол перагуляў. Ах, вось яно што. Так стаміўся, што варушыцца не мог. Але зараз я крыху адпачыў. І адчуваю сябе выдатна. Ой, я так рады, топачка. І чароўная дапамога не патрэбна. О, не-не-не-не. Я хуценька збегаю, мячик у калідор аднясу, красоўкі здыму і падлогу вытру. Ой, ды можа я сам. Не-не-не, Буслічак, адпачывай. Мы сёння з табой ужо папрацавалі. Добра, я пайшоў. Во придумала. Спаць 100 гадоў. Хадзі, хадзі, топачка. А мы пакуль з Буслікам і з дзеткамі мультфільм паглядзім. Всё, я прыбраў. Малайчынка, топачка. А як ты сябе адчуваеш? Я ў поўным парадку. Вось і выдатна. А зараз самы час рыхтавацца да адпачынку. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых усім сноў, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая вглубь далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай,
Баю-бай, баю-бай, оченяти закривай. Покрысе на росе потухают зорки с плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, в оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.